सबसे ज्यादा सम्मान पाने वाले और बड़े दिल वाले बुबागरा के कहे आदेशों से प्रभावित होकर गुरुवार को तिप्रामौथा के कार्यकर्ता लंबे समय से अस्वस्थ बिस्तर पर पड़े चंद्रमणि देबबर्मा के इलाज के लिए उनके बेटे को मदद देने पहुंचे। उनका स्वास्थ्य बेहद खराब है और वे 3 साल से अस्वस्थ है। उनके घर पर कमाने वाला कोई नहीं है और उनके बेटे की तबीयत भी बेहद खराब रहती है और उनकी इलाज की भी कोई उपाय नहीं थे। मुंगियाकामी गांव में रहने वाले चंद्रमणि देबबर्मा को उनके इलाज के लिए मदद देने पहुंचे तिप्रामौथा के 29 किशनपुर विधानसभा ब्लॉक वर्किंग प्रेसिडेंट आचुक देबबर्मा, ब्लॉक प्रेसिडेंट संजय देबबर्मा, अलेंद्र देबबर्मा समेत अन्य। अगर आप में से कोई उनकी आर्थिक रूप से थोड़ी सी भी सहायता करना चाहते हैं तो उनका बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड आपके स्क्रीन पर। Nung Mokol khayo nuglia. nin mokon nukliya. Oh. Nung ama hake bisna mang de matong. Oh, tay basay maya. Maya kina site thanga bol maram. Nu khung ko soba aje nak tong. Nung te kuri hana sara. Ke bode phai na phekan no. Nuka khayo la. Acha nung ama hake bisna tong mani bisi busu ka kha. Khana regular tongthuma khai 3 bosor ka. Nung basay maya. Jaga khi jaga sute hai ma tong. Ni ration kala ba mahai. Antodai. Family yo koijon borok tong. Amra sutang sadana dab subong khana sa. Gan no soba aje richa ra. Ham salan sari. Gan nin busala bo kaisa ruki kelai thongar kelai ja kemala. Hamno. Bono aje sar jawo. Bo blok ne andar tong. Mungya kami. Nini mungkha. Ni babon bungkha. Potika. Ni paran bu mong. Kadamu mungya kami ta. Acha. Sungtini di desi na hapang niti kaisa komol bakung panda. O panda pai meni yagulo no sumoro sini takuk jiten no subana ni phale meni mo gangkasin mo tendenen Kishnopur assembly ni bisin khobjak Ramkishnopur BC blok no mungya kami blok sing sakri mo ngi bini bokro mi himjak mani tay bohok sajak mana ba hai bini sakhania khanawi sing subana ingkano subai me ngi dongo apun tinin dino khai sangkise misa rangkhang lai mono je mansak sini tipromotha ega TWF tai ini YTF ni bisinte semon kisitsa rangni mari subana phale mani or pai mandro pheke sini Dunenen Kishnopur assembly ni block president Brahman Sanjit Debroma Sopon Debroma sorry tai YTF political district Telnamra oran member Bipodnon Debroma tai Ramkishnopur ni vice chairman dongo tai Ramkishnopur ni member Brahman Nanzu Onita Debroma bo tongo tai sinoro board committee ni botongo joto borok kabar singa kaliya lokrok mo bangla borok khadaro tongo sini wai sini bubagra no wari blok karon sini bubagra sawo mo heklaino je mantei lokrok mo subadi sakna hamjatini buina hamjatini kok sarja abon bagaino kobang rangni mari subai be ekhano je mancha subalayo tan male abon sini thancha age thancha ke tong yakai sini boskhani bidan sabha nirbachon song belaino ta khongnai GD me khongnai abon bagan thancha ke tong sing boskhani bidan sabha nirbachon song koplai ngnani nangnai no suba mani yagulo no song tai kisa jaga thangpinai abo khana soni kaino pusong nini hangrai chancha changa sing bekreng matlang lai abo sini agi siri sitin simin abo soli femini ngkai o pusonanti melao je bekreng klangnani uthini abo niti bosong bisa misa gari baro khana ungthun misa subanan bagi sing tak oran pore te kisa jaga thanani lamre laine abo bo Kishnopur BC no bo proksa Dunenen Kishnopur block committee ni member tongmani bo thangnai March April maso no Lo bo bahai no party bisong lakmo somani
abo bono thangai seng bo bini background klang bagui song bono kisa rangni mari subai nai hini song tak lam.